mun sang sanga tanga INP Mizo channel clear tu te inzain Sipai ule February ni kan lo chuang kai le ta a enom na mun thewa dam taka hunin man kan bei sei nimin February ni khat thu nei na ponglak champha khan menong hlana chuan thu soin aram me puite chu sang ni le som ni le pathum nakuma in thlan na nei puya tiama mi puin min tan puya ngai min tan pui lo chuan in thlan na kan siam theilo wang ati kan rama remna le mon na a om phota tula remna le mon na a om theinan mi puin min tan puya ngai ani ati te hluama mi pui lam hian men an thlak mai na rin om hle ole tun tumpo Myanmaram chanchin langsar zual kan riat thei chin kan an update le a atop thlengin min lo ngai thlak sak le theu don nia nimin February ni khat Sipai thu nei na ponglak champha khan ram chung mun ranga terrorist council Sipai mi somli velan thi nia soyani khitet media chuan somli atia achia lo tura ngaila somli vel kanan ti sakani tuntum chu Chin state lama tangin kanan tran le photange Chin state thantlang khopui chunga nimin February ni khat khan terrorist council Sipai tele CNA CDF tangkop anin kap le a terrorist lam Sipai panga anthia midang pakhatin hliama tuar ni inan soi nimina anin ka po terrorist lamin drone manga an ka masak wang ni in an soya CDF le CNA lam hliam turan omlo ni inan soi bok CDF thantlang lamin an soi dan chuan Sipai lamin drone an cheleka wangin inten khat akang le antia thantlang hi akang mol ri ani iber hi CDF matupi 2nd battalion chuan dalan niangai puwan lian thong an man thu voin khan Chin state media rang ten an soya ama hi sarkar na thok CDM lama pakai du lo nia soyani hakha le matupi inkar kong puidunga om ni in nikom November ni som pasari khanan lo man to dai ti voin khan an soya matupi CDF ten an soidan chuan CDF ten na phone an cheka ami mal ni na le a din mun engkim an chui chian nuwa matupi township infantry zathum le palina Sipai ho tu te an sergeant te le matupi township chief police number te an muwa dalan ni an ngai dewa wangin uluk le zolin an chui chiang ta zela ti chuan aninge ni an ngai thuan soya atul chuan tha mayan poiti lo ni inan soibok NLD hun laya kan soi fak Chin mi te zinga po vice president thokan om veta kanti pu Henry Vanthiauva hi Sipai thu nei na ponglak nu hian a chanchin soitur pakhat ma om to lova an man ve ti ila an man na thula soitur om lova aral tlan ve niange antidonila vice president general tlan chu news enga emo chuan om to nge yanga a thomare dap tamayani Myanmaram chung le achipui Chin na thlak ten na men lova Sipayan beya khopui le thingtlang khotelama in tam tak hal chiat ani nu le an naute CDF member then khatin ramtana nunna an hlan mek lai hian enge lo ti ve ti hi kan ngai chang reng thina thu chiang kan riat theilo wangin achung chang a hi chuan keini INP lampo kan ngoi dak bayani mase voin khana chanchin riat theina lo omta a Sipai lam chanchin thre chiang tu tenan soidan da Chin po sina soi chon dan chuan Sipai in thu nei nan ponglak ma a an om na ngai nepi do khopuya lal le upa te om na tho ala oma ama mi tenge a aya le khathiam lo zok le ton riat nei lo ten ramtan na sataka an beya mitam takan ral tlan mek lain nepi do khopuya a hlo chu alo fang mano ei mek ni in an soi kan thulak na chuan hetiang hian a soya NLD hun laya Myanmar vice president pu Henry Vanthiauva le lodo chairman hi keini chuan parliament speaker kan ti hini om takania lodo chairman ti khun mia ta te chu Sipai in thu nei an ponglak nia tang khan man te zinga an la tel ve mi lova Sipai in thu nei an ponglak ma an om na nga ya tho an la om rengani chuba ka an hlo po pa ngai takin an la chual tho atia hei hi adikem ti chu kan thulak na hian afin fiangam chia bik chuang talova adik theya adik lo thei boka engpo ni se a chanchin re ta wang ne na han chui don chuan an soi hi adik mai om mange ati thei mai theiani chutiang ani chuan dem ala hlo via vinarin om
February ni khat nimin tuk dar riat le dar ko inkar vel khan terrorist council sipai te chuan kalemeu khopuya zirtir na thok yi khain temboi tia an kau kalemeu high school number 4 zirtir tu chu an ka pa a hliam matuar lovin dar som pakhat le minute somli le panga khan aboral ama hi kum somli le pani mi ania tong phila venga om ni in anu damlo damdoiwa petura akal chu konglaka van doina atok ta ni February ni khat nimin tuk dar sari vel khan Sakain region kani tam chi pa kin khwa terrorist sipai te bom kam apal puwa wangin nu pakhat thi ni in voin khan an soibok kin jua khwa hian January ni somni le pakua khan terrorist council sipai ten luta khomi puite chu an tlan dar ta vek hloma sipai an tlan nuwa mi te chu an hole ta hloma hetiang chiat na hi an tok ta ani bomra puak tu hi ma nan wei ma kum som thum le pakomi ni in fa pathum aneya sipai te pon sual ve hrim ani an ina bungbel da na almera chunga boman lo kama almera a hona bungbel la krualin apuak ta ni inan soi heng terrorist council sipai kin jua khwalu te hian civil mi somthum le pakhat an mana an hruaita ne soi ni bok February ni khat nimin tlai khan an khomi usan tu nan ti chu a o ma chem te vi na nu manen aruang an chara voin khan kum somni le pangami kusan pa wan ti po a ngonga chema sa na nu manen aruang an mule boka medang pakhat chu terrorist ten tu ya an lo paya chuero anuk cha ma in PDF lamin an chan thele ta ram ni nan soi medang an chanchin riat thelo mi pali an la om ni nan soya kin jua khomi te tor na hi arab thak le khop mai Sakain region huam chunga terrorist lamban pakhat menmu khopui lu na toll gate chu nezan zanlai vel khan People's Defence Force menmu te kai hruina in Black Eagle Defence Force le PDF pol rangin bom paruk ti puakin an bei ti tukin khan an soya chiatna thlen dan chip cherero an soilo nimin chun lai vel po khan PDF pol rangin piuso tri ke man beya an hal sak boka piuso tri pol te ne na donation lo petu te ming list le khapoi mo dang an la ti an soibok Sakain region yinma pin town chi pa sipai pensioner te omna ong zeya veng lama check gate po nimin tlai dar nga vel khan PDF 10 drone mangin boman thlaka amma sa jok chuan sipai te omna athak fu ngei maya sipai som vel chu an tal na samai ni in mita mutu te chuan an soya an nung zo kero an lo ka ve wangin bom thlak man talovin athok kiang le ta ni in an soi he get hi mong yua ya chi le kalewa in kalpo na kongpuya omni in sipai lamin mi veiwa kan check thin na ge tani nimen lam khan karen ni lam din mun tlang pui kan soi thuaka tun tum chu keimani u naw tenge kale PDF te din mun media lama kan mu hi kanan soi ve lenge sipai in thu nei nan pong lak nu khan NUG sarkar thar chuan mipui veng him tu tur mipui sipai din tu latia kale PDF hi mipui sipai PDF ding masaber pol annia a masaberem ti kan soi chingam chi lova PDF hrim hi sang ni le som ni le pakhat me ninga atanga ding tan ta kha annia tuna hian kale PDF a hian battalion kwa an oma NUG in attendana Western Military Commands noya training kalthinin Sipai Council an dau thinani tichuan an township huam chung le an chevel malak na achak zual nan ti in Sipai an dau hian Chin National Organization Chin National Defence Force CNO CNDF te Zomi Federal Union ZFU PDF Zolan anti te Chin National Army CNA te Civic Defence Militia CYIN Chinland Defence Force Kale Kabokan Ko Ranger Kalep Defence Force People Defence Association PDA Zogam Army Zo Defence Force YDF anti tenen hian an rem chan dan angin an tang ho thina ni kale PDF te hi nikum mei thla din ve ngal khani in thlatin mai Sipai Council an ka prenga an boizia kan soingun pol takan ni ve kha tun January thaliam ta thleng khan an che chang renga Terrorist Council Sipai mi zan hi chuang an suat to
an tiani tin an mani kale PDF atangin member somni chuangin ramtan nun an hlan to bok kalemiu veng then somni le pakata hian sipai thuni na hnuaya an la nuala mase an chevel veng mor lam deuh le thingtlang khote lam chu an thunun sort ve ta view ni na langa an thunun tia han soi thei em chulal ni lo ma se man son na sa hle ni na lang tuna an din hmuna hian village track za som sari vel chu an thunun ne ta view ni na ngai thei ome hei hi media sang atanga an malak dan kan lo thlir na atanga kan te dan mai ania adike ti pheizong kan tingam bik lova mun then khata an chak zual na lama phei chuan kale police service te po an din thei hial ni na langa ma an son zel ani tin damdoi lama mithiam CDM lama pakai te ne na tang kopin mun then khada chuan health facility lampo man la chaume ne soini boka tluang takan kalzel theinan du sakna kan hlan ani Makui region mia talun pakoda lama chuan voin khan anma ni kol ho ni poimo an manga chutianga hun mangte lo veng tu police pani chu in nial boina nin kap tamaya police pakhat chu ka hlum ni in an boina thel tumalo enroll deputy officer po ka hlum ani vele nia soyani heng te po hi ramboi wangaril rubul bal nei to lo thin ter tek reng anni wangani mai to ome hemi te phani kap hlum tu police hi atlan talem lova an man ne nan soi nimin lama kan puan tak Mandalay region chapatong khopuya mani in hal sangni le pani kum le sangni le pangakum angchi sipai opna hnoya kir le ka du to lo tia mani in hal abul hnayami ten arang theyang beradam doi in an panpui athat chua le abei sei omlo vio mai anti pokha nimen lam khan aboral zui ta nge ya aruang chu sipai lamin la kan phal lova ngiong u dam doi in aboral ani angin ngiong u town sipa vui liamani apoi khop mai Myanmar ma hian hetianga self demonstration awanga mani in hal hlum hi athen masak na ber ani hial ome February ni khat zan ni zan khan rengon lampo mun sanga PDF laman che vele a zoi chuan thoman nei ve zel ni zandar sari vel khan do pung tam sipa yamong na veng ongmitra road lama maitel tawar veng tu terrorist sipai te chu IGF anti mai rengun khopuya korela pol sang in an kapa sipai pakhat an kap hlum ngei ni in an soya rengun le nepi do ti vel hi kan soi fong khan du ayen terrorist sipai an da thatlem deuh thina tlangram lam hi silai ka an tluk lo te poni mai theya mun pui laman nia han chet vel rem chang thin lo te poni mai thei Zandariat vel khan 20 lama tawar veng tu te po bom an vom khum ne soyani a chumi hnuwa anin kap zui ni nan soi boka February ni ni tukin var ma jingdarli le minute somli le panga khan along township Queen Chong road lama maitel office le one stop mat door po remote control manginan bom ni in Special Tax Agency of Burma STA anti pol te chuan an soi bom voi ni anti puwa wangin inakang na sa fire department lamin an thel na sa hle ni Nizandariat vel khan tan hlin township bahu sikul ma a zurui chunga duty terrorist council sipai te chuan bike chuang lai kuzo nine anti kumsom thum le pani mi chu voice hari zetan kapa aboral an ka hlum chan soitur eng ma omlovani an kap hlum ani top mai ni azia lo thin khop maya tunlai Myanmar ma chuan pipu ten arte thi athi an lo ti thin kha a om thei tlat maya terrorist council sipai ten an ka hlum to chuan soi boy thei poni don lova a fim khur theyang bera khosak angai ani berdon hi Mon state tatung township PDF te chuan kum khat chunga an malak dan an soi vele a Mon state hi karen nam sipai ten an tran puina sa a tatung PDF te po hi KNLA tenen anin kop deuh chot thina ni tatung PDF lamin an soi dan chuan KNLA nam sipai tenen na tang kopa terrorist council sipai te an ka hi kum khat chungin voice of ni chuanga ni antia terrorist le an lam tang BGF mi somli le pasari anthia midang somni le pathumin kliaman tuar ni nan soi boka anni lama mi pan in ramtan nun an hlan to bok mon lam hi nikum lama tang khan an thoma na viau lova sipai da that an la nei tlem deuh ni na lang
tranan lak na ero alom hrim hrime KNLA nam sipai te ne na terrorist an bei ba ka an mani pola an bei hi voikua a omboka maitel tawar pakhat anti cheto bok tuna sipayan da that zat kanan soikha unproof theichin ania ataka chuan hei a hian an tam hle theinin an soi ve bokani karen ni lama hian tlai khonwa thubeng ver deuh an soya kanan soi chonga nge karen ni state loiko khopuile dimosu township lama terrorist council sipai te an chet na sat dan kha kan reveka anin ka na chanchin update po kan video masa khan kan ti chhuwa to kha mi engemaw za tin nun na an chan to a in le lo an chan na sa hle boka karen ni state dimosu township veng number B2 78A lama bom tla chu bompa ngaya ang lo hle ni in an soya fire bomemo ani lo vek le chemical bomb ani ngeyan ringani a chan chu bom tlak na mun le a che vela hian tun thlengin mai khu ala zam chiai che renga bom tlak nu ninga lai ani to na chungin bom khu ala cham bang reng boka a khu ina hut fu an kiang na ya thing na te chu an ro zo vek to a bom khu hi fu mi hring te po an thoka thi pa azaboka an lu hai thin ni nan soi boka ni rechiang tu te chuan chemical bomb ani ngeyan ring aram mi puite chunga achet dan rong taka wangin minong hlana sipai council chu akut noi sipai lal te po nan chua san meka tun nai mai po khan media laminan soi dan chuan tongu khopuya sipai damdoi ina thok sipai doctor le medical lama mithiam sipai pakua chu an chuak le ni tin tongu lama sipai damdoi lam khoi tu department atangin midang som pathum an chuak to ni soi ani boka sipai doctor anni na ban san hi antam ve to view ni nan soi friends rama om mon khuar reporters without borders RSF anti mai pol te hi sangkhat zakwa somret le pangakuma din tan tuna chuan khovel ram sang sanga sub office som pakhat lai hong to news agency tele journalist te zalen na lam chanchin chui tu pol annia he pol RSF ina soidan chuan terrorist council in thune na pong lak nu kum khat chung hian Myanmar rama media thok tu te an chep zual sowani civil mi te chunga du to ka hleyan len mian tha inan han le an thil ti sual te khovel hriata tar lan ani lo theinan news agent le journalist te hi sipai council lam hian an bitum na sa hle ni in nimin February ni khat sipai council thune na pong lak champha khan an soya khaliam ta December thla khan rengun khopuya security thok tu ten an man freelance cameraman ku su nain kha an man nuin an soi sakna tur lovina boral ta a tin Miyawadi district leke ko lama in ka na federal news agenda an editor Sangwin ong te Chin state lama khonum tung news agent putui dim te po terrorist kutuarin an boral to boka heng te ba ka journalist mi pasari chuan soi sakan tuara kum khat chunga journalist an man hi mi zale som pangalai omin chung zinga som pali chu lungina an tan tir to boka tuna hian dan lova an man news agent mi som nga le pasari an la kol mek nia soin China ti lova chuan Myanmar hi khovela journalist man tam na berram ani mek ti an soi heng journalist an man te ba ka nikum February ni khata tang khan news media som pani lai mai an chol tir to boka ma se chung zinga then khat chuan online atangin an na an la chun zom zel thowani the independent investigative mechanism for Myanmar IIMM anti pol te po anin throsan na sa view maya international crime khoi tu te hi eng tika emo chuan an chung thurel sak an ni nge yang tin an ho tu Nicholas Kuam chi chuan nimin kha na soi hetianga sual rap thlak ta khoi tu te tan hian hun tiam a om chuang lo ti hi an thria ta tha international crime khoi tu te hi eng ang point hun hirei ma sela theingil mai tur chi ani lova eng tiknia emo chuan an sual man an la tel khopang atiani sangni le somni le pahni Nobel Peace Prize dong thei tur ming list pek hun ain hong ta a January ni somthum le pakhata tang khan ming list pek theiania ti chuan committee ngun takin an thlifi manga October thla khian an puang chawang kumen sangni le somni le pahni Nobel Peace Prize dong tu tura ming zia lu te zinga Myanmar ma tangin Sipai Council thuni na do tu NUG sarkar ming atel ti khriatani
tun thlenga mingan pek to riat thei china chuan Pope Francis, World Health Organization, environmental activist Greta Thunberg, Tuvalu Foreign Minister Simon Kofi, Belarus Rama opposition leader Svetlana Tikhanovskaya, British broadcaster David Attenborough teho antela NUG ming atelve bokani. Ole khati zong kha voina Myanmar lam chanchin langsar zual kan riat thei chin kan ti chua thei te chunia thlir tu ten min lo thlir saka atop thlenga min lo ngai thak sak thina wangin in za chunga kan lo me.